Mama Akwaba, what friend Ajoa search name, Mesrel, now was subscribe to my channel. Near notification bell no so for more news. Your friend Kwabena Aqua. Kwabena Aqua. Oton ade odwe Pacho you. Me ton belt at the ball. Watch at the ball at down. Okay. And the boy inside and I'm told you more. Nice. Now afi nyame ya do ma obeto aba. Wada ma pa meto aba pa. Na u gina dan so na de ato aba this year. Ade a me gina so de ato aba afi we ye nyema miensa. Okay. Na de din kan ya mahunu ama manya bre pass aba we meto ene se MPP abanya na nado danko ekufuado. Onye ne ba Dr. Alhaji Baumia eda no. Sa ban we omo nwene adwadifo ho. Okay. Sa ban we. Hey, mama. Omo nwene adwadifo ho. Me pa mo cho. Na mama yentie no mesre mo. Munya. Na Diama me kan sam we ni se. Yes. Me tumre no ma tresie. Yetie o. Tema edwom ha ejato ha. Ejato edwaimu a ehye. Dr. Mahamadou Baumia ebe edwom ha. Senior. Ebe nyabotre me ba, nyabotre. Me pa mo cho ago. Ago. Ejato edwom ha. Dr. Mahamadou Ago. Another neighbor me and my dear man, me see the way on money see na mo beje no. Kabay na ko said dollar ye 50 cedis. But mama neji kakran if not Kejetia. Kabay na o said dollar ko 50 cedis. But more try mo ways and means be possible. Just say my amana bruso. I mean dollar is 17 cedis. And do 17 cedis papa cry. And we are hoping say ebedi December no na ekobe 14-15 my atete niam so san koda mpo na wo 17 cedis na ye maintain my ade nkaban na nko say mo de ko 50 cedis because on my na mo beje ye no na nye bete na nye bete but much try but me try say o economist what I see it is very possible. Yentiobia, we go to choir monin so. Tell mama, Chesa Santa Maya Bonia for Yentiobia, you go to choir monunsono, Sana Seche. And Makacham say 7 December elections, no, it's a political war. And a MPP dear Santa Manim Diako. Because say ya antuaba ma Dr. Mahmoud Baumia or how did the Baba Gana for you now so na santima mu yen ye bebre enti anopay and some of mo be ka so
atro wo mu bedie mumubu nua ngumasum mamu mfi omu information centers o motua sika ma omu a efi na eko wo mbeye dede agu asum okroma no bebrebe nemom no kra ne se nana do danko akufo ne Dr. Mahmood Bawumia e de akomapa enidie obuo ahobrase adwumaden nyamesuro ene ne Ghana for atenase enema mu yedia nana do baba gitum say yes enema mu ayeden nemom Tirabo nyankopo adaroma wa mama Dr. Mahmood Bawumia menene kamiti pam ho a yetiminya enso ano anase nyiano to our problems. This is a government for the people, by the people, for the people. Enunti John Mahama abecha ompo ase onye magician anu am odwumaye ene wo so oboso ba me odwumaye enti oji John Mahama di John Mahama beka kire wo say ono se Ghana ya dia tu ene wo so obo so mama Ghana ya mre ahohare aba ama wo gina di na muntie menka we ntwato ye ni anamo mmofra na monya 18 19 20 21 ebi amofransa mamobeto abanie about 8 years ago, about 5 years ago, maybe I'm over 14, 15, na Ghana was someone shut down from home, and I'm on Tiase, into a kind of Mahama, Samoa, Mufi say, ye body did do. Get closer to your family, get closer to those who think right for this country. Namu Musa Musa, John Mahama, no, or your wine. Na mo manya free senior high school ni bia kono John Mahama ka kire say I just 20 years ansa de tumi aye enti wonya 18 ana wako free senior high school ana wo beto aba na John Mahama say twen wonya 38 ya after 20 years ana wo be ko school na awofo no ma menom papa nom se waafo wofafo amohwe nkwala no parents and guardians asofo na mutua school fees okrom ha na nanom a na mo manfo be dan mo a nyame aye mo adefo ewo nkrom a obi anim se mo ya adefo a anopa awia nwumre na obi aso ne bansa na begina wo dan ano ube piesa wutu ka pie no na oja ho na obese school fees no mon kaisa that time na mutua school fees na moto school atade na moto school mpaboa na moto textbooks na mutua boarding fees na mutua registration fee etua mock fee akwala na kwa auto trunk auto mattress auto chobos auto provision e de mano enti enne se auto provision auto trunk auto chobosa enya de foforo nemom e kane bia nka obebo no aban bia ba ama because of free senior high school we ye free ho e de amount ade ana areho ene se o ma me betiti mo rem e de ntuma akosia wo wa akwaje busia ahwe wo school na obedru final year na ne sika asa oni agapade odi kodi agina mu akwaje busia amount na mock fee registration fee kekenti enfia a wodi call school from class 1 na besi u final year no aye waste ebia de kodo afuo kwampa wetima do eka baako some people